Ajde, momci, ustajte, ajde, angažujte se malo, šta sedite tu pol sata, onda ma vidi, ovo ti je posto, ovdje se radi, hoćeš pare, hoćeš posao, ne može, zaberi jedno care, ajde, ustaj, pa da to kapa, ajde, vidi, ne pipkajte kablove, ta vidim, ištekajte, ja ištekajte. Vidjeli tamo, ne dirkajte, gdje pametnite vam, pa nesite papire i puder, vam, hajde šminkajte, pa će ono, viko biletine, vidimo. Hajde, krenimo sad. Dobro. Hajde, dobro. Hajde, vam te šminka. Pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu. Za sve koji ne znate, ja sam Belmir Mustafić, malo poznatiji kao Švabo i vloger sam Istuzli. Znači, dobar dan, kako ste Belmire? Loše sam. Zašto ste loše? Pa zato što sam bio bolestan. A zašto sam bio bolestan? O tome ću vam nešto kasnije da pričam. Nakon nekoliko dana nisam mogao više izdržati bolove i odlučim sad da odem kod zubara, kojeg inače mrzim. Ne zato što je zubar, već onako mrzim te neke instrumente, u 3 dana sam popio 29 tableta, znači, mislim, i sam njih pio, ali sam njih jeo isto košpe, znači, isto ko da kokice jedem pudor, pozivam ovako, malo bacam, pofatim usta tablet, znači, nisam mogu stvarno držati. I odem tja kod zubara, kaže ona meni, kao moraš prvo primat penciline, da se povuče upala, znači, moraš ići kod svoje doktorice. Rekao taman, a dole moje doktorice, znači, rade 3 medicinske sestre, ne zna se koja je bolja, znači, redovno sam bio bolestan, te ruka ne boli, te nogu slomim, te lijevu, te desnu, pa kapak, pa nos, uho, vilica, krajnik, sve me molilo, samo da idem dole, znači. I odem tja dole, znači, ulazim tamo isto kada sam na modnoj rijevi, sredio se jako da ću na bankit, znači, kad ja ugledam neka nova, plauša, mala, kratka kosa, lijepo našminkana, znači, zubi po 20 vaga, znači, ona je san. Ja stav ovako na onom pultu, isto onaj, iz Hulka, ona mačka mala sa onim mačem, ovako stane pred vojnika, ja stav u nju gledam, kaže Mustafića, ja ovako stav, kaže Mustafiće, ko ja rekao, taj sam. I uđem ja tamo, kaže ona meni, Belmire, šta te boli, znaš? Ja sam ovako stao u nju, gledam. Boli me, što me ne voliš. I tako se ona počne smijat, kaže ona meni, lezi naš, skin se. Ja kroz onu naš tugu i onu sve boli, ja nju ovako stane napošnim. Troši me ove noći, troši me, ja ću moći, ima me dovoljno, troši me slobodno. Znači, i legnem tja kad ona vadi iglu, čovječe, igla je ko borer za vibrirani beton, za onu hiltok od 1400 vati. Ja stav gledam onu iglu, pipam, guzi, i ja legnem, hajde, kad ona uze i zabi naš. I joj, rekao, mama, bolovi, kaže, šta ti mo, rekao, ma nije ništa naš, samo ti, rekao, svoj posao, I haj primim ja njega u pakaš, kaže, ona meni, ostavit ću ti ovaj papir naš, pošto ćeš sutra opet doći, naš. Ma rekao, doći, ja bio zdrav, bio bolestan, i tu ja zabacim kedat na nju. I tako sljedeći dan, ista priča, isto sve ulazim, ja kaže, ona meni skidaj se. Rekao, nećemo se tako više igrat, kaže ona što? Rekao, sad se ti skidaj, ja sam rekao juče, ja. I tako isprimo sam ja sve injekcije i dođe red da idem zubaru. Odem ja gore, predam knjižicu i sad sjedim u čekaonici i zamislim se nešto. Kad s kraja hodnika dole kaže Mustafić! Jo, ja rekao, sve u redu, super naš, ne boli me ništa, rekao, vi mogu jest, mogu pit naš, super, rekao, dajte me knjižicu, ajde, ba, uđi naš, šta se bojiš, Marito, ne bojim se od tebe, bukovan, uživaj, kamo to, šta, smijem se ja. Kad ulazim, kaže on, kao, ne možeš tek za 7 dana doći, ja rekao, doći ti meni na džanaza za 7 dana, kaže on, što, pa rekao, ne mogu jest vam, ne mogu vam, rekao, umrijeću od glava, čovječe, ne rješavaju, po divljaču. Pošto nisam mogao više trpiti bolove, odlučim ja da odem kod privatnika. I ajde, ulazim ti ja, kad govori on meni zini naš. Ja sad stav gledam, mala kamera, znaš, da mi neće čovjek ovako džuđu u usta. Ja izvinuo ti ja i gledam njegov kaješ on neće, isto prilazi ti on meni, ja sam imao osjećaj da mi ovali ovu u brusilicu, ovako čovječe. A ovo, znači, to zuji po ustima.
I tako izvaditi on meni zub, ja njemu govorim sad, rekao, daj moj zub, kaže on ne može, rekao, halo daj moj zub, kaže ne može, halo daj mi zub, kaže on, šta ti je ono, rekao, ja sad dogovorio sam Mišćan, rekao, da mi da na 15 maraka, ono stavim ispod jastika, rekao, tamam da pokrijem troškove, rekao. I tako se to izdešavalo, ljudi moji, eto, samo sam neki kratki klipić bacio, znači, ne mogu razmišljati, znači, ubija me ova bola, ali eto, nešto sam snimao, znači, da me ne zaboravite. Eto, to bi bilo to. Ko šeruje, znači, ima pozdrav u sljedećem klipu, a sad ću pozdraviti one ljude koji su šerovali prošli klip, znači, hvala vam na gledanju. Ovako, prije svega želim da pozdravim svog kuma, znači, Marka Šarića, Emilija Matičevića, mog brata, znači, Amine Jašarević, Lilu Hadžikadunić, Mirelu Avdić, Zehru Behaderović i njenog muža, znači, evo sad idemo za pozdrave koji su šerovali klip. Besko Selimović, Eldar Hođić, Nermin Bajrović, Bakir Bešić, Jasmina Ahmed Tagić, Mario Duspara, Bego Hrvić, Irma Mrka Tokić, Sabahudin Kulić, Edin Musić, Semir Jahić, Emina Čolić, Dado Pranjić, Edin Zukobašić, pardon, Seldin Smajić, Amer Lov, Haki Sedins, Amina Berbić, Sabina Kamberović, Dženan Musić, Semir Selimović, idemo dalje, Alma Karić, Beatrisa Bea, Dinča Ša Zdravković, znači brat moj, Husein Subašić, moj profil neki, Ajdin Masić, Hari Ahmetović, Avdija Softić, Nazir Begović, Đulaga Kahrimanović, Mirza Mešić, Suljaga Hamzić, Ivan Robin, Helma Mehinović, Alen Tubić, Amel Amko, Mirza Hrvatović, Haris Sahačić, Semir Hođić, Džanan Majstorić, Ado Hirlović, Eldar Pojata, Amina Šečić, Huso Okić, Amer Talan, Ajnur Ahmetović, Tomica Jerković, Elmir Malikić, Eldar Halčičević, Gulam Meša, Fikret Van Dizel, Ramiz Haliti, Mirza Šimić, Alijan Mešić, Dunić Muhamed, Enid Karić, Emrah Husić, Eldar Hamidović, Milorad Rikić, Sandra Malena Rešanović, Nikola Đoni Kičić, Belid Bajrić, Ivan Težak, Kemal Pandžić, Samir Solo. Izvinjavam se, znači ovo me zbunije, ovo što scrollam do Adelisa Havdihović. Četiri, to bi bilo to, znači hvala vam svima. Kiss.